Bikandalami Ngamafutha lamoya Debe yami Isibusiso Bikandalami Libito la Gesù in vostro tu mangi la pagazze. Amen. Funziona cosa la Deuteronomy number 4, 9 and 10. It says, "Food that tell you,
Verse number 15 inaitwa egameni lika Jesu. Amen. Jesus. Deuteronomy 4 verse 9 and 10. Jesus. Kapelani ke nilinze kahle imiphefumulo yenu. Ningaze nikhohlwe letingo letiboneke emehlo enu. Noma nitiyekele kuphunyuke enhliziyweni yenu. Yigcina nisaphila. Niyakutifundisa abantwabenu nebantwana bebantwabenu. Khumbulani ilanga lenema ngalo ebukaSimakade uNkulunkulu wenu ngesikhathi akhuluma eHorebe athi, hlanganisa sonke size sibuthane la ebukwami. Ngifuna ukuthi sive kahle emazwi ami khona sitewufundza kungihlonipha. Yingcina sisaphila nomhlaba sibuye sifundzise nebantwabaso. 32 verse 15. Jeshuruni wazimuka wakhahlela wesutha kudla wesuleka waqamanga wamfulathela uNkulunkulu lowamela walala lidvala lelingumsindisi wakhe. Liyaphila baba wethu longcwele, lingemandla Nkosi, lingemadodza nasidonzisa endleleni, liyasephula Nkosi ngisendaba yaseLebanon. Ngalo baba uyadala lokungekho kwekhona, uyaletha futhi nelithemba lebelingasekho. Moya longcwele kaNkulunkulu ngiyathandaza emini baba wethu longcwele, hlathulula baba izwi lakho ngendlela Nkosi wena lofisa ngayo. Ngiyancipha Nkosi ngilisamozisi lowakhuluma amagama wathi kunemalwini, kodwa wena baba uma ushikelile baba imbewu yakho tinzebeni temlomo wami ngawukhuluma baba ekuphila egameni likaJesu. Makenze baba lelo msebenzi lophelele kwelihle igama likaJesu Kristu, uyinkosi uyaphila manje naphakade. Amen. Hallelujah. Bazalwane, ngicela ukukhuluma ngana livi uNkulunkulu lalibekile enhliziyweni yami. Ngihleti bazalwane ngisitadisha impilo yemzalwane, ngisitadisha impilo yami yokukholwa, ngibuka libandla lakuzala babemakhaya ukuthi belela njani. Hallelujah. Enhliziyweni yami bazalwane kunamathelana ngemavi ekuthi umzalwane longakapheli endleleni ayaphele manje. Hallelujah. Uma bazalwane sibheka Israyeli aphuma eGibhithe, lithi iBhayibheli bekanamandla ajabulile ukuthi sasiphumile ebhakethini, sasiphumile ehluphekeni, sasiphumile ecinzetelweni netiswebhu betishala emtimbeni yethu, sasiyahamba siyekhaya lesithembiso. Lithi basasendleleni bahlangana nolwandle lolubovu, baqala manje bakhumbule emuva. Hallelujah. Ngiyavuma bazalwane ukuthi bebanayo le right ukuthi bakhumbule emuva, ngoba lokukhishwa ngoMoses bebangakuboni kunemandla kakhulu. Bekuvuka ngoMoses lebekathunyiwe nguye lebekakuvile ukuthi ukukhishwa eGibhithe kwabantwana kunemandla, but bona aba-experiencanga emandla uNkulunkulu lawasebenzisa uMoses. Lithi bakhala bathi Moses bosikithelani, bekuthe nemathuna futhi besidla kahle, bekungani usiyekele. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma kuMoses wathi Moses tshela labantu bathule batawubona ngoba kwami. Hallelujah. Nabo bokuqala bazalwane uNkulunkulu akukhombisa kubantwana bakaIsrayeli waluvula lwandle bawela emhlabathini lomile. That thing was impossible to men but possible to God. Hallelujah. Lokho bakungenteki kubantu kodwa uNkulunkulu bekwenteka bawela. Mina bazalwane kube bekungiyimi ngabe ngathi lo uNkulunkulu lo wekukholwa forever and ever. Hallelujah. Because lelo labayentile uNkulunkulu ungavulela lwandle lolubovu
kaNkulunkulu ayiqalile emini uthi ihashi nenkweni yakho uphosekelwana kwafika emanti lababa. Haleluya. Ngicela ungive kahle mzalwane. Kule jeni yakho noma kulo uhambo lwakho lokukholwa lutawufika lwande kodwa ngeke lokukhukhule. Kulo uhambo lwakho lokukholwa atawufike manje lababa wasemara kodwa ngeke awele uzufe. Lithi uNkulunkulu nalapho waseMoses buka sigojwana thathe mina Moses umphose lapha kulamani atawuguquka bemnanzi nakhona lapho uNkulunkulu wakhombisa amandla akhe. Haleluya. Sebaqalile manje sebanathile manje sebayahamba wafika indlala. Mzalwane indlala ingakwendi ufulathele uNkulunkulu ngoba lokho ubufakazi bakho lotawufakaza ngabo into noma kusasa uthi mina ngihlezi 5 days ngingadli ngibhuqa indombane ngenda ingekhekhe abayathi mina ngekekhe labantu bala eSouth Africa utabakazela ngiseswami lo ubhuqa udla ingekhekhe ubhuqa indombane uthi la ubhuqa indombane babanakeni uthi kodwa uNkulunkulu ungakimi akangishiyi ngoba ungawushiya uNkulunkulu kudawela ukuthi ubone wangathi so uyakuphila kanti awupheki. There is a lesson lofundiswa lona. Haleluya. uNkulunkulu futhi nalapha muhle mfundisi ngabinze kolethi inyama. Bazalwane inyama lekhamba ezulwini yosiwe uNkulunkulu. Inyama lekhamba kusimakathe ithoswe ingelosi wathi bantu bami laba Israyeli wami akadle nakhona lapho bacomplain. Haleluya. Lithi iBhayibheli banikeka lo myalo ukuthi lithathe lokunene lusuku lunye kutawuthi ngaleSihlanu ngoba ngeke iwe ngeMgcibelo nangeSonto libe lithathe le malanga lamabili. Bantu bekungakholelwa uNkulunkulu babuza okunengi kwabola kwanunga ngoba bangalaleli bangaqapheli. Uthi Moses lana qaphelani ke nilinze kahle imiphefumulo yenu ningaze nikhohlwe ngale tinto lentibone ngemehlo enu kunala sidlule khona. Nangathi nyalo ngqala la kuthandeka ngisithandeka buya ngana mtosho usudlule utakutshela ukuthi esikolweni bebafeke bonke ngaphasi uNkulunkulu ngithe message batakutshela ukuthi bambile le emawolohleni bafuna ukungulana bafuna ukumrepha ngaphepha. Kunala sidlule khona la sidlule khona besingasisodwa simakade bekakhona angenzaba ukuthi yakholwa angenzaba ukuthi akholwa bakusalabo uNkulunkulu bekakubiye. Jesus ngeke akhuluma lamagama ngathi uma ngihlupha umlami siseparate ngokwempilo uNkulunkulu bekendela ukuthi mina naye nginethi tomfakela tifo uma ngabe kunesifo ngoba bateka ukukhola kwami uNkulunkulu nabe bathasikipha sifo yena maybe bekangeka kholwe ngale ndlela lekukholwe ngayo wasikhipha sifo kimi ngayo uNkulunkulu bekasola abiyela umntanakhe abiyela nami ngoba uNkulunkulu into yakhe uyayibiyela. Thina bazale sishakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni. Listen eBhayibheli sebendile lokho banathe manje badla tigwaqa badla inyama. Listen eBhayibheli bebafuna kwenza tikwema-Amori. Ema-Amori ala ukuthi benze emasimini abo. Kunesimo lokufuna
basuka le eTroas ngathi bebayifilipi bebaya kuphi lithi iBhayibheli bathi bala kulomkhumbi bahlala kusuku nangaphosisi nobu42 bala kulesikepe solo baselwandle lwandle luyathusa bazalwane uma usekhathelwandle usemkhumbini noma uhamba ngendiza uhamba ngetulu kwelwandle le ndiza lokuthuma kwayo akufanana lethami ihamba nakude emalwandle khona lithi iBhayibheli wakubhudela nomkhumbi njengoba nalo wakubhudela nalo wamubhudela kodwa kuthi qaphela ungalahli isibenzi lithi wakubhudela nomkhumbi lapha ukubhudela lithi balahlekelwa themba laba basemkhunjini lithi uNkulunkulu wena wafika wathitha Pawulo nehlombe wathi Pawulo lalela la ngithi nine bonke labantu laba ngibanikela kuwe ngeke bafe kodwa umkhumbi wona utawuphela kodwa wena unesiqhilo ufuna ukukahlekela kuwe unalafuna sokahlekela khona bazalwane heaven hallelujah but yokasela sokahlekela heaven kaphela ke ulinze usungalinza ubesele umphefumulo wakho unikela kuye ngoba yena nguye lomabhako ngiyelithi nasemkhuluma emagama ngithi bantu labahluleka kulinza moya longcwele usuka ongasekho kubo ngoba moya longcwele nguye lokuphuthathelako dzadzewethu lathi thubeka ngoba uma ude moya longcwele ngibani umdududu lotadududu ngeke wakhona kuthubeka ngikhulume kahle ngathi mina emazwi imali yami yebantu abashaya kubi akwate mazwi akwati sokuthi ngimbude imali yebantu abasha la yatiko ukuthi kufanele ayikhiphe moya longcwele nakangekho ngeke wakhona kulinza ningakhohlwa indzaba yokukhohlwa bazalwane iyakudileyisa uyofika kwi-destination yakho la fanele uyofika khona siyoswathi ukukokokama lo mkhulu ngoba bahambe naye siyeswatini kokokama ke uslowly when it comes to sitafuna kama nafuna kama la kokokama mnike an hour umtshela ukuthi sihamba ngo4 and hamba ngo5 konela kokokama yamtshela sistaglata koko siyahamba seswatini lokufanele ukwende nawulala namuhla ipassport bese sikwameni yafika yamthatha kokokama lapha nasesifika baba bamtshela sesiyantshintsha Baba msemshi passport. Lalela bazalwane. Lesizuke ledala loshayabo. Nebantwana baIsrael basishaya. Baphutha kuyofika eKhanani ngenxa yetinhlobo letilukhuni. Letinhlobo letilukhuni ngikho letabenda bonke abalenhlobo letilukhuni bangafika eKhanani. Kwafika the new lebe bangakaphuma eGibhithe. Labatalelwe endleleni. Amen. Uma bazalwane sitawukhohlwa utawuthina sokuthi sengibile ubuyele emuva ufuna kona kusakuba siyahamba thina uthi sengihlebile usafuna yojilolukisa uhleba siyahamba thina sengijotile usafuna kona kusakujoja siyahamba thina ngeke samela namasela lawo utathu usajikile libuye ngoba uJesu buya uJesu nimbona ukuthi nyalo sowubonile usekasukile athi
sengiyajika isinyakolisa bengingakaqondi ukukhuma inkinga yami lokhu naloku angothansi ngoba ngicabanga ukuthi uma likuya lithole kusaqasukile ngiyobe angaqapheli ngiyobe angalinzi kahle ngiyobe ngakafundisi kahle ngoba lithi lona sibafundise nebantwana bethu uyathi lo sipho ngiyaba kakhulu angivani nabodina mina labe kulonda ngisalonda angivani nabo funa abantu labatawuhlalisela naba esikolweni esikolweni naba esitolo lokuthi usashala umoya akusinto lengithandayo abakhona bazalana kuphila duzane nami uma nabe ukuthi baphila le mpilo leyo uthi ngale 32 lisijejuludu waya wasutha wakhasela wakhoba uNkulunkulu ngibani ijejuludu i-Israyeli. Haleluya. Uma ufunza le Bible lesihebheru leli gama lisukela kuJerushi leli gama lesijejuludu litshela kuJesurushi ngesihebheru kungako la utawuthi basho umuntu kanti basho kuwe Israyeli walesikhathi uthi usuke wakhohlwa wadlakahle wevune imali wabonela abantu babukela phansi wanesemkhomba uNkulunkulu kanti kufanele uNkulunkulu ukhonde ukuhle lina liduma linembani linako konke ungamkhohlwa uNkulunkulu into bazoletha sibambelela asitiyekeleni sibambeni leti tasise ekhaya. Haleluya. Lokho uthi njalo sawumile sokhuluma njendzaba uthi bakukhulumile beke njani akusuko kwakho lokho wena hamba kuNkulunkulu lobacebeta sina babe wethu lesibeta kuye uNkulunkulu Jesu Kristu molongwele sesifike siyakhala siyamtshela isingekho bemanana lenilanga umuntu lebekamloya utsamloya umuntu nakalala nje sokhona lo muntu omloya uthi ngatholaza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu bulala lo muntu uyamloya utambulala bulala lo muntu wathi uNkulunkulu lalela ngizithatha thuwe magogo kwempilo uhambe uyonika lo muntu uthi wathi angiyi uyamloya angiyi uthi uNkulunkulu wathi lalela ngizithatha thuwe magogo kwempilo uhambe uyomnika magogo bazana 20 liter ngoba sengiyamthema futhi lithi wakuthatha umbila wafika wapaka imoto ngasekedeni uthi ngafike ngaphethe abantwana ngathi uthi wangcina ngilo umthakathi akazange aphinda ambone ngathuko gogosi ngithuka magogo kwempilo wasishaya sitha wasino ube kukhona umzalwane loba nawe umbone uthula nawe mendele lokuthide fike nje umendele lokuthide uthi nami utawubona uNkulunkulu wena ungendeka sokutamdosela nasekukholweni ngoba nandawuphikisana sesifonka lengena nje umbithe sesumphile machisi uthi buke ukuthi uthathe machisi athathe machisi ajabula xa ukuthi wafake something uzuwadle kuwe awabone ukuthi awafaka umuntu uthathe konke lamasayi uthi nange machisi hambe uyodla mzali wakhe utawuhamba dikude uthi kanye nalona akamsole kangaka kwengani inkinga asiphindiseni bazalwane lokubi nalokubi kwaMoses lo sine bazalwane into yethu siyaqaphela so uyababona ke Moses ukuthi sebaya abasamfuni uNkulunkulu uthi ke qaphelani ke nilinze kahle imiphefumulo yenu ningaze nikhohlwe muletiko lentibone ngemehlo enu noma itiyekele tiphunyuke enhlitweni yenu yingi
ligcina lisaphila. Kunetinto bazoletha hambe tasiphunyukela ngekungaqapheli. Kunetinto lethambe tasilahlekela ngekungaqapheli. Uthi uNkulunkulu ngaMoses asitibukele tinto sibe sesibukele inhliziyo yethu kuthi letinto leti tingasiphunyukeli. Isingemba bekabenze kunema-nerves nema-neurons. Utembile ngetempilo babekabenze bekafundisa afundisa ngetempilo. Kunanayo into nayo bathi i-amnesia, lesifo sekukhohlwa. Lo mnye babe lapha efemini eTSB uTomo bekasebenza lapha. Uthi lo baba wangenwa kulesifo, wasinaka ngenwa kulesifo kwakosa aqisha umshini. Akasathi umshini ukuthi ucishwa njani. Wayathi kwemeneja yakhe bhuti wami wafike kubhuti wathi, Mr. Metiso, I forgot how to switch off the machine. Uthi bhuti wabuta wathi, how come? Say uthi wathi angathi. Wabe sewuyabona bhuti ukuthi kunenkinga. Kunabodokotela ke balapha eTSB. Uma ngabe ufuna umsebenzi before uqasho uqala umikiswa khona bayokwenza i-physical test, bayokuchecka ukuthi impilo yakho injani. Aye lo baba nakafika lapha bamthola ukuthi une-amnesia. Bazalwane ke tikhathi esesiphila kudo leti. La Jesu sekabuya khona sebana lesifo lesekukhohlwa. Haleluya. Ubabona ukuthi makethemba abasakholwa lekufakaza. Bakhohliwe makethemba ukuthi ulandwe kuphi. Sifo se-amnesia. Bazalwane sebahamba nje ngekubona, abasahambi ngekukholwa. Itolo bekavutha athi ngiyabonga Jesu asakhathele anisethejurupi lokade wavutha athi mina bekholwa ngiyakholwa angijoli amandilutho namuhla uthulile. Sifo se-amnesia sesimbambile. Away bazalwane lesifo se-amnesia duke bazalwane. Mzalwane wami bekahlabela after I will talk about my Savior. Everywhere I go, I will talk about myself. Ngisho makaba. Uthi ngitawumemethela noma ngitawukhuluma ngaJesu wami everywhere la ngiyakhona. Sekunebantu namuhla sebahlele ekoleni nento yabo. Seyaba isasiwe labanye sebathulile bakhohliwe baqala bayakabasa emakhaya abasebetheni abalemo. Uthi uNkulunkulu la imvile ngamusa. Uthi uNkulunkulu la sabone dibuko senjulukile. Uthi uNkulunkulu la uverse number 10. Uthi khumbulani lilanga lenema ngalo ebikwasimakathi uNkulunkulu wenu ngesikhathi akhuluma nani eHorebhe ebikwami. Ngifuna ukuthi sive kahle emavi ami khona sitofundisa kungihlonipha yigcina nisaphila kulomhlaba sibuye sifundzise nebantu abaso. Wawafakaza thandi lenye ilanga kuba nami sekawile Nkosini wakhuluma amagama wathi ngiyakufina kufila loku-adola ukuthi kunjani. Ngibasisolo ngifuna ukuva ukuthi kunjani u-adola sola ngumfoli. Ngoba sinabo ngosibahle namaholindane bafikile ku-adoration stage solo banjengoba banjalo solo bayakholwa lo wakho unjani yena lokasitaka ku-adoration ahlale inkinga ukamfundisi. Uthi uNkulunkulu sibafundise. Kunalelinye lebhala ukuthi sihleti etafuleni
sidla ngiyekutshela umkami ngithi edeyothenga itafula ngithi itafula lekudla bazalwane ekhaya lapho ngamsengela nje nangabe ngiyakhona ngidlela ekishini ngithi kumkami mhlazana yothenga itafula lase-sitting room la sidlela e-dining room amsori la sitawudlela khona ngifuna ukuthi ladliwa mani sidle sonke ngoba inkinga uyibona etafuleni hhayi mashele uhledi udla umbona umfundisi umgobo wami uthi lo unenkinga namuntu so uyambuta uthi kwente njani mntwanami emvathi umama uloku mfana esikolweni kanjani but lokuhlephuna siphuma siyodlela le ngalo umyadlelele ngeke silende le bhayibheli lelithi lasihlede etafuleni siwushikilele lo mthetho nasediphephide bantwana bethu siwushikilele lo mthetho ngoba bazalwane siyasikhohlile sithi labantwana abanyalo abafana nabayintombi uyamthosisela ngokumzala bayafana yingci nawutabafundzisa Moses soyabona bandla uthi ngathi ngeke lisafike Kenani uthi qaphelani ngitokuthatha nje bazalwane kulo mkhosi Jesu sekabuya uthi qaphelani nilenze kahle haleluya nakubuka lethi ntombi bazalwane lethi ngithele lithi tonke betilenzile but letinye tatu betide mafutha kodwa letinye tinetibande mafutha kuhamba kokubili bazalwane lizwe alihambi lodwa moya longcwele uhamba nezwi akutholakali ube nomoya longcwele uvuthe ngaye but izwi lingasebenzi akutholakali uthola izwi lilodwane moya longcwele ungasebenzi uhamba konke kuyahambisana bazalwane akushiyani wathi lokunye kungasale emuva utawuveza amen uthi uNkulunkulu asiqapheleni sithi singaqaphela sibe sesiyadimisela uthi as long sisaphefumula asitaphetheleni lama asitaphetheleni njobe uthi as long umoya wakho usaphume emakhaleni nami ngeke ngayekela ukukhona sifuna bazalwane letinsuku kulamalanga ekugcina labatawuthi Nkosi noma kimi udingeka kanjani kodwa thina sifuna ukukhona selomthetho wakho haleluya kunento bazalwane sathane lesayilethile ndiwe bazalwane indzaba yekhohlwa bazalwane yinto lephila kuwonke umuntu ngizibineke buka lepetrol sesiselikazi sifuna siqala sithatha umgwaqo sesizwazini sefuna sijike futhi sibuye kathathu kune-traffic kunemosheko wepetrol uyabona kusesidelay kangakanani ngenxa yebona njani yamaqapheli uNkulunkulu nawo nomusa bazalwane lokhu uyavumela nje inzubuyi abanankinga uNkulunkulu ngoba wanzeke musa kodwa lokubaluleke kakhulu bazalwane ukuthi sihambe size siyofike Kenani thina bazalwane sibithele kulelive lesibithele kulo lelive lelo bazalwane ngilele sokuchithekela kulo akwaba mnanzi bazalwane asinakahlabelela shoma sojika senza nje sume singena lekhaya singena sathi kusendeleni kube netino letisivimbako endeleni uNkulunkulu watisusa endeleni kwaba netino letisikhubako uNkulunkulu watisusa kodwa safika niyayathi ninjabulo bazalwane ukuthi ilethwa yini ngibani umzalwane wangitshela ukuthi injabulo ilethwa yini injabulo bazalwane ilethwa kunqoba amen uma unqobile utaba nayo injabulo ukwabona abantwana nabaphasile kwathiwa pass but promoted